защото ни предстои да ходим на референдум. Дано поне в обзора на деня ни остане време да си поговорим и за по-високите пенсии, които днес, между другото, обеща от 1 април до година социалния министър Тотю Младенов. До 18 часа на вълните на Хоризонт. За нещо повече работим с редактора Владислав Прелезов. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.